Teker me kumam hametene no wai yamo man kumam galari ke dango Moses chano ponya atie kede dach ame akelo nyimu kane bera mite motu amota chemo go kene da audo kop go da romo so ichuopo yo ne itie benyo atiara libere joka ko nena ke dano moro mane tab gini ngiya ngebe dano duong nani no yame gi nyingi itie kodoko duong bitie kodoko ti kari tie kodoko duong idwe onono mandi yudo gi senta bitie timora nen chwari mari din titero nyinge be majdaline neni ni doktu ni tu chale ki wono chwari nono mandi luonge be ogwoko neno ngabaini nono no nene tie kodoki kongololi tie kodoki mokoro dako neni duong wana jotipo koto ni tanda di tie kodoko duong so jogi neno ngochwari mari din titi choka teker be majdaline so miego ye veneno ye veneno so miego ye veneno ye veneno aso itie koni angama tie kede uyamo kane yardo yutuno wa yutun nyingi kede kame yaye nyinga obedo gista yes abera tin me kala kikano noni so atie dia timo werno pikome puonyo kumam heba dime are ate mido kete uyamo support miro beditie i uyamo di kony kede wada sa atie kede ni nana atie kede wera nyen mate uoto me tok me kumam mano miamo yaw duong'er be cham me tok me kumam enino en wen nying werno no miamo yaw kede modiang heba chamo ena mano mana chamo da tono ingora mora vende kama wera vera ngata timo ino bas na benentia mapiano so Mr. Gista ino amito yemoni bikara me wero wokun kede dioko ketare ne uyamo kuno joko penyere be Gista ber ngai do kitami go kede wero udo jote tero bibero dano mara mo nywalo 1900 karme Buganda agreement chapiendo ebo na bere sang ate amo kede ni ati kede mwakini na mate kede te mwaka otere wiye are na mate kede na kane amanga tie kede do intini ko udo wero itwe piendo wero udo mire yoyu gini na bin goy ineni ko gono weri ni udo wero benyo dido tamnyo odo bino ni omite ko iko wero mete kede ko pachala mwana dano na anga wero werni tejo te kodoko dongo de legi niang bale te kodoko dongo heba ango uda bedo keda duong ti anyinga Yakobo sanga te kede kopa tot doko wera tot amaro ti makala mumano bobon were tot so da mitu yamone ube jame derede oyaro bedo ber kadi tino winyano kadi chwano support piena dong kede tutumia ota rekene kene iwiye kaj mot kwanyo wer be meda mo yaw medi mo ame kadi ne sana wanu nusoroti nanga kwanyo wero ditino neno janko bo jwato wiyamo so in ngata moro ni ametie kano di maro Gista mieri nen be miyo Gista support ineni doko duong kito wokun kede nan mi amo yaw tie wok so liangyo in ngati ti wiyamo sawani aso yame fans kopni me ajikini kene just itie kede fans atoto tapat puoi gi apua diko mido ikop me ajikini dioko medo makere kede gi interview alubo ame to puono fans na derede obedo kwanyo wer ni kumam gallery ribaro karachiel kede jome gallery piko nyamina da wokun heba do yatete na temi to be kare menyime we Canada kubedo bala dano ame nen bala jo gocha dongo me Kampala kucha chiete kede motoka kadang bera uda piki heba mora metwero mirana kada nyono bora la timo kede music there is no problem udo jame du bedo be so atetimo do music abua babala na yoto boko kata udo sete yote timi ginen so na ogengo ne wanam ka koto udo timi e jami chik doli so da tiada ngata metie ber kagu nan mi amo yaw daka me dagi ichame tong me kuma me die buona do ke san mo ke mi to be loke tong me kuma mting en wera na ngate wuok ere nino heba enino opoyo sana opoyo to opoyo riema kin kede kumam gallery do kondio ngiobe jamini atot podoro bedo kede mano kare me udo ibuti bala kita na ichiko kede itwa angula temi to be so me yo namba na bas aso chabo namba ma yaro somo ni kadi ni winyo chwana na gimoro e namba na mangate somo ni kom chwana direct 07712 48681 mano namba na enino kame di mito konya
Total iban me music industry me wata kuma. nying mene G-Star. E water nying me opuono na san. Mano uncle ne no registering. Pieni ro na neno. E water nying me opuono na san. Yambe nyingi me pacho chulungo benyo. Nyinga obedo Edigo Robert Ochan. Ochan. You know. G-Star. O G-Style. Amari sana. You know. Opo yori amakin kiri. Kumam galari. Opo ito atwal. Or wache be ruod dong kedi do kon talent dong ditie meda. You know atwal. Apo ya.